Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Cinemanije, video blog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Ovo je 20. jubilarna epizoda Cinemanije, pa smo odlučili da za ovaj put napravimo nešto posebno. Naime, radi se o prvoj interaktivnoj igri Cinemanije, gdje ćete vi, kao gledaoci, u interakciji sa nama, dolaziti do tačnih odgovora. Mi ćemo postavljati pitanje u vezi glumaca, filmova i kinematografije inače, a vi ćete sa svojim klikovima birati odgovore među alternativama. A sada jedan mali twist, da ovu igru učinimo još interesantnije za vas koji je gledate. Svi koji dođu do kraja igre i odgovore tačno na sva pitanja dobit će od nas za nagradu invitaciju za novu socijalnu mrežu Google+. Kako doći do invitacije vidjet ćete na kraju ove interaktivne igre. Kako se igra alternativna igra kažeš? Vrlo mi je drago što ste pitali to pitanje. Povodom toga napravio sam ovdje jedan mali instrukcijski videoklip koji će vam odgovoriti na to pitanje. Kliknite tu. Evo ovdje. Onda da počnemo. Spremni? Ajmo. Ova interaktivna igra posvećena je dvojici prepoznatljivih glumaca. Oba dvojica su rođena u New Yorku 40. godina. O kome se radi? Alternativa A. Al Pacino i Robert De Niro. Alternativa B. Michael Douglas i George Clooney. Alternativa C. Dolph Lundgren i Jean-Claude Van Damme. Alternativa D. Mel Gibson i Harrison Ford. Dakle, o kojoj dvojici glumaca se radi? Kliknite na jednu od alternativa.